Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas arranca con forza este 2024. O órgano enfronta un semestre cunha programación intensa de actividades promocionais. Enero es más un mes de planificación de todo lo que ya se ha aprobado en el pleno correspondiente y ya a partir de febrero pues ya nos ponemos manos a la obra. La verdad, estamos a tope. Y bueno, pues trabajando mucho, teniendo mucho apoyo de las bodegas, que es súper importante, pues para hacer marca y en eso estamos, con muchas ganas. A feira ProWein en Alemanha foi a primeira parada deste calendario. A cita é unha das máis importantes para o sector vitivinícola a nivel internacional. É unha gran oportunidade para Rías Baixas. Este mes estuvimos en la Feria ProWein, que para nosotros pues es un evento de los más importantes del año porque tenemos una presencia muy importante de bodegas. Ya llevamos participando en 20 ediciones y bueno, pues este año estuvimos con 110 bodegas en el Túnel del Vino que organizamos y después tuvimos 8 bodegas coexpositoras y 40 que iban pues, con su propio stand o con el de importador, etcétera, con lo cual Rías Baixas tenía una representación muy amplia en esta feria. Y bueno, resultados, pues pasaron unos 480 profesionales en la feria, porque llevamos un control exhaustivo de todo el mundo que entra a catar los vinos en lo que es el túnel que organizamos. O Salón Grumets de Madrid no mes de abril ou a London Wine Fair en maio son outras das citas da axenda feiral do Consello Regulador, que ve nestas accións unha oportunidade para entrar en contacto directo con profesionais de todo o mundo. Una feria como puede ser ProWein ya es una feria donde pues recibes un montón de gente de diferentes países, porque es una feria a nivel internacional y a nivel mundial, repito que de las más importantes, y entonces pues tienes feedback, la gente viene, por ejemplo, en el caso del Túnel del Vino, pues a catar la nueva añada, que ya muchas bodegas la han lanzado, a ver las novedades de la denominación de origen y después pues a hacer negocio con las propias bodegas. Muchas bodegas aprovechan esa feria pues para ver a sus importadores y así se evitan el viaje. Bueno, contacto, networking y negocios, feria. Tamén este luns Rías Baixas estivo presente en Málaga. Na cidade andaluza o Consello Regulador organizou un salón do viño no que participaron 18 adegas con máis de 70 marcas. Alí os visitantes puideron catar viños de diferentes anadas e elaboracións especiais. Salones de vino, pues son eventos propios y exclusivamente que organizamos el Consejo Regulador y donde tenemos asistentes donde su foco de atención son solo los vinos de Rías Baixas. Y ahí vamos con bodegas un poco pues para que ellos hagan sus propios negocios. Lo solemos hacer a nivel nacional e internacional. Esta semana, el lunes, estuvimos en Málaga, organizamos un salón de vinos en el que participaron 18 bodegas y también destinado a profesionales. Tuvimos la visita de cerca de 300 personas en jornada de mañana y tarde y bueno, contentos, la verdad. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Pero Rías Baixas non ten parada. Despois de Semana Santa continuarán coa súa actividade promocional, con gran presenza de showrooms en diferentes países: Colombia, México e Estados Unidos, en California. En abril también vamos a tener 2 showrooms, uno que hacemos en Bogotá, que es la primera vez que vamos a Colombia con bodegas, en el que participan 15 bodegas, un mercado que vemos que tiene potencial para Rías Baixas, que han crecido las exportaciones, y bueno, pues es un poco llegar y hacer ruido con un número importante de bodegas, pues para tener atracción de lo que sería el trade, el sector y los importadores, y hacer lógicamente la promoción. Y esa misma semana enlazamos y hacemos otro showroom en México, que en México, pues ya sabéis que es uno de los países en los que hacemos un esfuerzo importante en promoción, y bueno, pues también nos acompañarán 19 bodegas de la denominación. Organizamos también en el mes de junio 3 showrooms en California, en Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en el que participan también pues 24, 23 y 25 bodegas, en cada uno de ellos respectivamente. Outro importante piar da promoción da denominación de orixe son as misións inversas, coa recepción en Rías Baixas de profesionais do sector. Tamén están programadas varias destas visitas. A primeira será en abril, con xornalistas de Reino Unido. Es una misión inversa que tenemos aquí, una visita, pues fidelizar, que nos conozcan, y nosotros lo encuadraríamos dentro de lo que sería formación. Pues al final no dejas de formar, vienen aquí, nos visitan, conocen el viñedo, la gastronomía, la cultura, ven in situ pues cómo es la estructura de las bodegas, del viñedo, cómo está distribuido, pues nuestras características, que a veces aunque tú las cuentes, pues cuando vienen aquí lo ven, pues un viñedo pegado al mar, el minifundio, lo atomizado que está, las distintas variedades, pues hacen una idea lógicamente mucho más acertada de lo que es la denominación de origen y la región, y porque pues nuestros vinos pues tienen ese precio y con lo cual ese posicionamiento. En definitiva, estas actividades veñen demostrar a intensa aposta que o Consello Regulador fai pola promoción, un piar fundamental para seguir incrementando a súa presenza en mercados de todo o mundo e reforzando o seu posicionamento. Si tú ves un poco la evolución de los últimos años, pues sí que independientemente del mercado nacional, de nuestro mercado natural, que es Galicia, pues vamos incrementando mercados y diversificando las acciones, pues depende del mercado. Unas veces pues te diriges más al prescriptor, otras veces vas más directamente al consumidor final, pero sí que es cierto que se está haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista promocional. Lógicamente esto va acompañado de una calidad de los vinos que no podemos descuidar en absoluto, porque al final es nuestro punto fuerte, quiero decir, al final es lo que nos diferencia también. O semestre rematará tamén cunha nova imaxe de Rías Baixas. A DO prepara unha nova campaña e creatividade para o mes de xuño. Un esforzo que, polo que se ten demostrado até de agora, paga a pena. Martín Kodax pon en marcha a súa programación enoturística. A adega inaugura a tempada cunha escolma de propostas para gozar dos seus viños e da comarca do Salnés. Entre a súa oferta, visitas á adega, catas e experiencias do máis diverso co viño como eixo conductor. Para nós é unha forma divertida, amena e cercana de poder achegar o viño, de que a xente que se chega aquí viva un momento diferente, viva unha experiencia, coñeza o Salnés, coñeza o proxecto e, sobre todo, coñeza todo o que facemos a través desas elaboraciones especiais, esos vinos de parcela, esos vinos de maduración tardía, e como un pouco vai desenvolvéndose eso ao longo do recorrido do enoturismo. A programación xa está en marcha, pero terá en Semana Santa un dos seus grandes picos de afluencia. Entre as actividades atopamos 3 visitas e catas maridaxe comentadas. Un conxunto de propostas explican moi vinculadas ao territorio. O obxectivo, sobre todo, é transmitir o noso proxecto, transmitir cal é a nosa vinculación a Martín Codas, cal é o noso recorrido e as nosas elaboracións, que os nosos visitantes podan probar non só o noso viño Martín Codas, senón tamén os viños que facemos de Martín Codas de parcela, de finca, de elaboracións singulares, con lías, con madera, etc. E logo, como non, facer tamén unha vinculación á nosa orixe.
Ao final o que nos marca como produtores de viño e como produtores de viño albariño é que as nosas uvas estén aquí no Val do Salnés. Entón esa vinculación e defensa da orixe para nós é moi importante. A isto hai que engadir outro paquete de experiencias singulares, a actividades vinculadas ao mar e moi arraigadas ás tradicións da zona, como o marisqueo, o sector conserveiro ou un paseo nun barco entre as bateas. Ao final o que nos marca como produtores de viño e como produtores de viño albariño é que as nosas uvas estén aquí no Val do Salnés. Entón esa vinculación e defensa da orixe para nós é moi importante. O facemos non só no que contamos e no recorrido da nosa visita, senón a través de outras experiencias que tamén ofrecemos. Poden ser estas experiencias desde un paseo en barco pola ría para ver un pouco como é o noso entorno, ata compartir con outras personaxes que forman parte do Val do Salnés, como é unhas mariscadoras, como todo ese entorno participa no carácter da nosa uva e no carácter dos nosos viños. A todo isto hai que engadir as enoviaxes de Codas que volven tamén nesta primavera, unha proposta que vai moito máis alá dos viños de Martín Codax. Non só falar dos viños que facemos nós, sino falar tamén das tendencias e do que realmente está a moverse dentro do mundo do viño e facer percorridos ben por zoas xeográficas que sexan de interés, agora de tendencias, ou por varietais que sexan pois máis descoñecidos para o público en xeral. Entón o que facemos é convidar a ponentes de recoñecido prestixio que fagan pois esas presentacións para o público. Este ano imos recorrer as terras de Chile, imos recorrer Italia, imos ir tamén a Madeira. Neste caso, as enoviaxes de Codas botarán a andar o 25 de abril, prolongándose ata finais de maio. 4 xornadas que traerán a Salnés expertos de primeiro nivel nunha experiencia na que o viño, a gastronomía e a paisaxe volven ir da man. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A conselleira de Economía, Industria e Innovación en funcións, María Jesús Lorenzana, destacou o labor que durante décadas leva desenvolvendo en Galicia a compañía Singenta, unha empresa dixo motor e referente da biotecnoloxía galega. Nunha visita ás súas instalacións no Porriño, onde leva implantada máis de 80 anos, Lorenzana puxo en valor o alto nivel de internacionalización da compañía. Con sede en Suiza e presenza en máis de 100 países, en Galicia dá emprego un total de 120 persoas, dun plantel que rolda os 53.000 empregados. A conselleira en funcións puxo en valor a súa sustentabilidade, posto que emprega prácticamente un 50% de mulleres cun alto índice de seguridade e saúde laboral. Singenta é líder mundial en investigación e desenvolvemento de solucións de sanidade vexetal para transformar a forma en que se sementan, se protexen e se melloran os cultivos. Ao respecto, Lorenzana destacou que o seu traballo está aliñado coa estrategia da consolidación da biotecnoloxía galega 2021-2025, unha planificación que contempla unha movilización público-privada de 660 millóns de euros neste período e que ten como principal obxectivo incrementar o número de empresas, facturación e empregos do sector, traballando de forma colaborativa co ecosistema galego de I+D+I. Traballadores das tendas da franquicia Prisa en México participaron nunha cata comentada en liña sobre os augardentes e licores tradicionais de Galicia. Esta actividade formativa organizada polo Consello Regulador tivo como obxectivo achegar os empregados da franquicia mexicana estes produtos de orixe galega con selo de calidade, para así poder facilitar a súa comercialización neste país latinoamericano. 20 xerentes das 20 tendas Prisa no estado de Puebla tiveron a oportunidade de catar un bagazo, un licor de erva e un licor café, enviados previamente ao país polo Consello Regulador. En todo momento estiveron guiados por Sonia Otero, vicepresidenta do Consello Regulador e enóloga. Ademais, aproveitando esta oportunidade única, conectáronse á sesión outros responsables de vendas de Prisa procedentes de outros estados de México para así poder coñecer as particularidades e características dos produtos amparados. A actividade foi un gran éxito xa que permitiu aos responsables de Prisa achegarse a estes destilados galegos de gran calidade
añadida de valor que pode axudar a presenza internacional destes produtos en México. Ademais, os traballadores puideron realizar todo tipo de preguntas de forma directa ao Consello Regulador. A cuestión que máis interesou os asistentes foron as posibles maridaxes destes produtos coa gastronomía local mexicana. A súa vez, tamén chamaron moito a atención as súas características e particularidades de ser unha indicación xeográfica. Galicia é a única rexión española que conta cunha indicación xeográfica de augardente e o Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia é o único órgano certificador de destilados de subprodutos vinícolas existente en España. Prisa é unha empresa mexicana que naceu en 1992 na cidade de Puebla e que na actualidade conta con 29 sucursais que se estenden ata Veracruz, Tabasco, Oaxaca e Chiapas. Está especializada na comercialización de viños destilados e produtos gourmet. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.